igihugu kavuga kumbwira ari amagambo tumaze guhaga nk'abanyarwanda ngo harango ifoto ikidanyeretse cyane ko izabikora Haruna Niyonzima ibyo bintu byavuzwe mu mwaka wa 2008 byavuzwe ubwo mwatsinda Andrea ipe bayigeza ngo byisi ganiri gutembera ibikombe by'isi ba Jordan ayo ni ibikoko ku mugani w'Uburayi mwebwe turirwa muri discours ngo twabonye ifoto ngo ikipe ngo izabite ubwo itera ubwoba bandi irimo abakinyi bakuru irimo abakinyi nka ba Jacques n'abakinyi bakuru abakinyi nka ba Miki abakinyi bakuze abakinyi benshi muri mwe bafite experience na nyiri kubivuga so bavuga ni hari ibintu abanyarwanda bahaze kubwira abanyarwanda ngo iyo kipe ngo izitwara neza mu minsi iri imbere so na Patrick navuga ni ari ijambo ry'icyongereza nyine bavuga bati we are fed up twara biraze nta munyarwanda ukeneye kumva ngo turimo turategura ngo twarane ikipe nziza umuntu waragiza nta n'ubwoba ngo twakinye ngo mwungura none se ikipe yakinye finally Central African Republic they made it barabikoze ekipe ya gatatu ahantu iri ku myaka y'umutoza yitoje ekipe yakenshi itatu nta musaruro mwinshi twebwe tumukabara ndetse yuko umutoza Antoine Hey cyane byakunda ubwo hari rushanwa ryo kwibuka abaze jenoside muri Fatigue tuganira n'abagira ishyiramo tuvuga ati akase twagatsinzwe bikaranga cyane ndetse yuko